Wavuga hano kwijana gatatu n'ibice bitanu Capital FM. Versus for Kigali nizere kumeza neza cyane. Uri kumva Capital Flow na Abu uyu munsi ni Wednesday. Iminsi irimo iriruka cyane. Umwaka uri kwiruka cyane twawutangiye ejo bundi. Ariko guys, ibaze ko tugeze ku itariki 14 z'ukwezi kwa mbere. Ejo bundi nibizagutangaza tugeze mu kwa gatandatu. So niyo mpamvu ibintu ugomba gukora muri uyu mwaka ugomba kubikora hakiri kare cyane kugira ngo uzajyane n'igihe. Ushobora kutajyana nacyo ariko ukagerageza tu kwihuta kubera ko igihe n'ikihuta kikagusiga uzasigara muri uyu mwaka wa 2026. Uyu munsi DJ Toxxyk yarema burana ifungwa ndetse n'ifungurwa by'agateganyo ariko byanze nabonye yari kuburana ibyaha bigiye bitandukanye harimo icya mbere ubwicanyi budaturutse ku bushake, icya kabiri gukoresha ibiyobyabwenge, icya gatatu guhunga nyuma yo guteza impanuka nyuma yo kugonga wa mupolisi agahita yitaba Imana. Uribuka yuko DJ Toxxyk yahise ahunga. Icya kane kwanga ko asuzumwa n'icyuma igipima alcohol cyangwa se umuntu wakoresheje ibiyobyabwenge akimara gufatwa na police. Ubushinjacyaha bwasabiye DJ Toxxyk gufungwa by'agateganyo iminsi 30. Impamvu ya mbere ubushinjacyaha buri gusabira DJ Toxxyk gufungwa iminsi 30 harimo kuba buvuga yuko DJ Toxxyk ashobora gutoroka ubushinjacyaha. Impamvu ya kabiri kurinda DJ Toxxyk gukomeza kunywa ibiyobyabwenge. Ubuka yuko bavuga yuko bamusanzemo ibiyobyabwenge yatangiye kunywa mu mwaka wa 2021. So urukiko rwafashe umwanzuro w'uko DJ Toxxyk azasomerwa umwanzuro kufungwa ndetse n'ifungurwa ry'agateganyo kuwa gatatu w'itariki 21 z'ukwezi kwa mbere muri uyu mwaka wa 2026 saa 8 zuzuye ku rukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge. So kuri uwo munsi nibwo tuzamenya niba DJ Toxxyk azafungurwa cyangwa agakomeza gufungwa by'agateganyo ya minsi igera kuri 30. This is Capital. Midday music made for you. All my music. Capital Flow on 103.5.